Ehlala sendasi sanibonani mabukela emakhaya lo nivuselako ngu-Dr. Cembele Sicalaba. Ngifuna thola zimbheke ngidela umthakathi. Babukeli ngidawukhuluma ngendvo lemgcoko ukuthi umuntu ayadi ukuthi impilo ingemaleveli. Uma ngabe la ukhona khona uqabanga ukuthi kutawehla uNkulunkulu ezulwini atokusida njengoba uhleli lamhlaleni esweni lamhlabeni esweni. Kodwa umlo kumele asite impilo yakho akusiba wakho akusima kwakho akusibo ubhuti wakho nguwe. Lo dibona silesicathulo sigcokile siyashisa. Utawuthi sita kanjani ke? Kuthatha nje icingo lwakho ushaye 76 18 30 35 uthi dokotela ngingusibani wakasibani. Ngicela kuhlola. Ukhiphe leto ndleko esitobezimene ngathi ngilakuhlolela mina ngikutshela. Uma ngabe kufuna uthathe isigubhu lesi uyasithatha noma le mali yakho incane. Uyasho ukuthi dokotela le mali lenginayo incane ingaka ubhadale kancane kancane usithathe isigubhu sihambe sikulekelele kumbe usebenza ngensango kumbe usebenza ngani sikuleke kumbe usebenza ngensango kumbe usebenza ngemabhara kumbe unemabhansi kumbe uyasebenza kumbe uyasebenza futhi noma kumbe awusebenzi le ndlu uyayithatha ikulekelele ithi ke ingakwendela lokufuna ngoba mhlambe kusikhashana nje lesincane bese uyabuya kudokotela uyacedzela uthembeke noma uve ukuthi into ahambi kahle uyazama but awuboni imali ucedzela kuphi uyangifonela mina ngidawenda lokufanele ukuthi ngikwende usitakale. Akusibo bonke ke abantu ababanenhlanhla ukuthi balithola iqiniso lelinjalo kodwa abantu babese sebalalela abanye abantu silaba lababalalelako bona abantu abalashwa la ekhaya labantu abadukisa uyata kimi wena uthole lokho lokufunako ungaba kunesigubhu ungaba kunaliphondo ungaba mithi uma ngabe ekhaya kini ngoba kukhona emakhaya ahlukene thola ukuthi lekhaya lathakatha linjani njanyana ngiyayita nelekhaya ngilisebente ngilibethele kumele ngilibethele nangabe kuthiwa ulahlekelwe sithole ukulahlekela noma ugulwa kodwa nje lokungona kona mina ngithanda ukudila ngawo kakhulu. Umuntu akabonakala ukuthi uyaphila abe nemali la ekhaya into yemali ikhona lokho ngiyakubhejela futhi ngakufela naloko uthatha into yemali ubuye usitakale uphile sibuye futhi sikhulume ngokuthi naku mhlambe sonelicala uliboni lecala ukuthi lingene kanjani ngoba kwenda abantu bakulumbe bakufake ukuthi ube ugcine sowungena amaphoyiseni nako lokho siyakuvala noma yokuhamba umuntu wesifazane womthanda noma wesilisa nako lokho siyakulungisa kuhambe ngale ndlela lofuna wena ukuthi kuhambe ngayo. Inombolo lengitholakala kuyo 76 18 30 35 76 18 30 35 noma 79920698 kodwa nangabe ungaphandle kwaleli vela kangwane usesikhwahlande kumbe kuMozambique bodwa kuZimbabwe noma eBotswana labahle bangifonela khona abantu abasuka kulamanye amave bedala yikimi ushaya inombolo uthi +268 76 18 30 35 +268 76 18 30 35. Dokotela lo utholakala la enhlambeni kunjelo uyangifonela bese sothola indlela etala ekhaya uma ngabe uvunga ukuthi lento ethi ngenze dikuside kumqolo ukuthi ufone sihlole ungefiki ungazisukelela ekhaya ukuthi hayi la mntimi nokho ukuthi ayivuma kodwa kukanqane ngoba lesigubhu sala ekhaya sikhona lesigubhu lengisihlalisa nemadloti sikhona lesigubhu lengisakha ngisihlanganise ngisendisa simo sesethwalo lesigubhu na ukhulumisa sona kube ngasubathoze bathi ubantu wethwele ngiyakwakhela la lesethwalo ngetigaba kuyofika la igabeni leti untona tigcina khona lento tala ekhaya kungagcini ke lapho kukhona lokunye lokungeduli lokusuke kodwa bese sekuba imfihlakalo. Noma ke sikhulume ngetimbita ukuthi bantwana ubatholi uyayithola imbita ekuthole bantwana la ekhaya noma unenkinga nje uyagula netifo ngaphansi longadadi kuthini unesiluma unanani sikwakhela timbita emihlabelo naloko ngudokotela okhuluma uCembele Sicalaba siyabonga babukela emakhaya.